Ki nongelam joka Hills Farmer Union Central Body nin gasngi kila penlong ya kijingi mirjing mud bat ki nongelam na ki district baper ban kerpa di ki nongrep ban lek ban yarap ot keba bandon kamen jingkit kli ban yarap lem ya ki nongrep ki basyong basa hala pengam kumta ne gasngi layo i ba dakis pangut ki nongrep kila hiar harangkat kajasong bat karashi ban lek ot keba bat kum kadak ban ailang kakti kamon kakti kadiang jongki ban ai jingkrshan yaki para nongrep ki bedon ha kecinghe habai kren badoba Alfon Bert Karsentiu General Secretary ka Hills Farmer Union Central Body ulapan pau ki jing snokmen bat ai kublai ya baro ki nongelam ke bala simkhia bat ya weri ki para dkhot ban wanyarap ya ki nong la pangam ula ongru bagathong jong ka sengalong ban penbun shu ikinong ot kaba ha kini ki arsni ki banwan Kenang ba kinla ban ot no wut yau kuba bat pendep no ha kasngi sejany nagaleng jong ni nong yalam ula wer ya baro ki para nongrep ki badon kemensim ban yarablem ban wan ha kini ki arsngi ki banwan kenang ba kinla ban pendep no ya kini ki jing ot kuba kadba kapor kadang ailan awat ikan kilo yo berkah mulai dah payah langsung terlalu baik keren mantar manusan ore terus ini ore no baik gini ini nakaliang jokel sama union nadu bangiwan banyu kejat adin ketu kejingja juga jingnya kenat apa pengap nakaliang juga seng gidan tang kawi katong berkata kalong banwan rapat ia kejing sup apdeng ka tapat kasinong tapat napo karbi anglong bat ka lapengap napo Meghalaya bakinwan hakalenti juga kejing sup tengi ngisku tu bhai ia kejing ya lenti bat kumba ngilapan pau ba kadan ka jingduai bat kadan ka jingkersan juga beriu ke benar sendet ya ka bangila apat banyo ya ka banot ya unu kuba de namar kata kadaw na kaliang jog Hills Farmer hadin bangila yoi ya ka tu ikubor bat kumjuru ya ka order bala pala jog gisi bala sya ban ot biang ya kuba hapo la pangap menta kasngi na kaliang jog seng da kawe